Welcome back. The cashew production could be 40% less than the last year. Adverse climatic conditions like prolonged rain has affected flowering of the fruit. According to government estimates, the production can only be 60% of last year's figure of 20,000 tons. Officials in the Agriculture Department estimate that the cashew production could be 60% of last year's production. Goa export nearly 500 to 600 tons of cashew to countries like USA, Japan and other European countries. The crop is mostly cultivated in places like Bicholi, Sange, Valpoi, Ponda and Kankon. काजू प्रोडक्शन पोरूचे परस कमी आसा पोरू आमी 20,000 टन सुमार एक्सपेक्ट करताले म्हणजे एप्रॉक्सिमेट प्रोडक्शन मेळिल्लें अंदू ताचे परस जवळ जवळ 60% सुमार 60% सुमार प्रोडक्शन आसतलें अशें दिसता म्हाका कारण अरायवल्स जशी मार्केटाक येवपा जाय तितके प्रमाणांत अरायवल येवना पूण तरी सुद्दां थोडे थोडे भागांनी अंदू प्रोडक्शन नॉर्मल आसा पुरो आशिल्लें तशेंच अंदू आसा व्हडलोसो फरक पडना. Adverse climatic condition has affected the production of cashew in the state. काजूची उत्पन्न मातशें कमी जालां ताजे नंतर तरी सुद्दां थोडे थोडे जाग्यांनी परत सेकंड फ्लश दुसऱ्या फुलांचो आनी एक हें आयलो आनी ताका लागून त्या भागांत तांकां उत्पन्न नॉर्मल चड करून येतलें. Our reporter Jason Suarez with video journalist Devendra Gaukar. Nuve Panchayat has many plans of development for local area but claims that they do not get necessary support from the government. This Panchayat also lacks support from the Nuve villagers. Sarpanch of Nuve says government should compensate the Panchayat on the funds lost due to the abolition of house tax in the Panchayat areas. In our special series on Panchayat Satyagraha, today's report on Nuve Panchayat. This is Nuve Panchayat. It houses a library, a gym and a multi-purpose hall. We met the Sarpanch of Panchayat, Philippa Barreto. As a Sarpanch, the retaining wall Kupe. See our retaining wall. Kun time भी आम जे MP फंडाचे पास होणारले. kun time भी ते private दोन NOC लागून pending होता. चे NOC मेळ्ळे आमकां. The private NOC लागून pass जायना आसता आमगेले. पूण जेदो गव्हर्नमेंटान नेसेसरी आहा न्हू ते गव्हर्नमेंटान ते एक्शन हें करपा जाय फुलफिल करपा जाय आसता पूण तें काम तेश कोन्न जायना. Have a look. This is the garbage treatment plant built by the Nuve Panchayat, but is lying unused for almost a year. Sarpanch claims that the villagers do not cooperate with the Panchayat. Plant आहा न्हू तो आमी स्टार्ट करपाची पावस जाल्यार तो मागीर फंक्शन करपा लोकांनी कॉपरेट जावपा जाय आसता वेट गार्बेज कितून दवरपाची ड्राय गार्बेज कितून दवरपाची लोकांक ते कॉपरेट जावन सगळे वेट गार्बेजी घालून दवरपाची मागीर ते सारकें सिस्टमॅटीक यूज करपाची तेश कोन्न लोकूय कॉपरेट जावपा जाय आसता लोक एकदां वेट गार्बेजाकूय ड्राय गार्बेज घालता आनी सगळें मिक्स करता मागीर इम्पॉसिबल जाता तें. Sarpanch has now demanded that government should compensate the Panchayat for abolition of house tax in Panchayat area. Through house tax, through construction license, licenses, my trade tax, तितल्या सगळ्यांक इनकम मागीर इनकम सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आतां गव्हर्नमेंटान टॅक्स माफ केला सो तेजो पंचायतीचेर कितें इफेक्ट जातलो काय हय सगळें इम्प्रूवमेंट जाता न्हू हांवें तेका लागून सांगलो म्हाका इंटरव्यू घेतलो सांगली तेका पूण तुमी गव्हर्नमेंटान तितलो पर्संटेज आमी समज 7 lakhs येता पर इयर जाल्यार 20% एक्स्ट्रा गव्हर्नमेंटान आमकां दिवपा पडलो कित्याक आमी कितें करपा ना आमी 5 गव्हर्नमेंटान थ्रू ऑल अदर सोर्सीस जे आमी एकठांय घेता ते सगळे पयशे गव्हर्नमेंटान दिवपा पडले. Our reporter from Nuve, Savio Dias. Villagers of Karka in Santa Cruz are annoyed with the Khorni Health Center in Old Goa. Villagers claim that they are still awaiting pollution report on the well situated in their village. Moreover, they are raising an issue of careless attitude of the officers of the health center. They have appealed the CM and Health Minister to look into the matter. Locals in Kakra village claim that most of villagers use water from this well for drinking purpose. Local fear that there is some contamination in this well water. They complained to the health center at Korli in Old Goa.
Locals claim though the officials have collected water samples, they have failed to provide the report. Moreover, the villagers claim that officers at the center misbehaved with them. आणि ते 12 तारीख येवन तिने इन्स्पेक्शन केलें आनी सांगलें कितें उदक पिवनाका सांग म्हणून लोकांक कपडे धुवपाक यूज कर आनी तिने उदक गेलें आनी हेड ऑफिसान दिलें कांपालार आनी म्हाका म्हणलें शुक्रारा वच गेले ते हांव गेलो ते म्हणूंक लागले पब्लीक रिपोर्ट दिवपाक टायम लागता प्रायवेट जे आमी बेगीन दिता म्हणून 1-2-3 हजार भरचे पडटले हांवें तिंगा दिसतालें हें हेल्थ डिपार्टमेंट आहा तें पब्लीक काय प्रायवेट तें पयलें सांगा म्हणलें आनी ना म्हणलें हांव CMाक आनी हेल्थ मिनिस्टराक लेटर करता आनी तो म्हणूंक लागलो सेंटर हिंगा कोल्लीम तुवें लेटर करिनाका CMाक आमी रिपोर्ट पळयता ट्राय करता. They have appealed the Chief Minister and Health Minister to take cognizance of the matter. तेंच्यांनी उदक काडून येला पूण आमकां तेंच्यांनी अजून पासून रिपोर्ट दिवंक ना तेन्ना आमी म्हणटा कितें तेंकां की बेगीन रिपोर्ट दिवचो आनी लोकांक कळोवचें बाय खरेंच कितें आसा काय ना. Our video journalists from Kakra, Dinesh Karpe and Rohan Da Costa. Let's take a short break. Stay tuned.